meeting some leaders elsewhere to the world. Okuganira oku kukorirwa hari Pelican Hotel aho murembo Mbarara kandi okubire kugeneje kumurikira abeebembezi b'ekibiina kya NRM muri Ankole aho ekibiina kyabo kyahika Okutereeza enkarara z'abatezi b'akaruru obwo barikwetebekaniza akarura ka NRM akomwaka oguri kwija. Acceptable voters register will translate into peaceful and calm internal elections of the party, which will also go a long way to address the challenges of increasing numbers of NRM leaning independent candidates at every election cycle. Akwari twenda twaza kutandika oburundu bwa movement tube twine register eyo muntu wena ari kwikiriza mu register y'abamemba ba NRM. Bamemba b'obukiiko bwa district abejumbiro mu rukiiko oru betombwitire bakuru b'ekibiina rurengo rw'ihanga abo kubanagera abakwenda kubona ba movement munonga abandi n'abari kuhungura n'efunguro timu nero gogwe omuntu aturari wa movement ubwa RC1 kwigamba parliament ungahiza timu ne yamani munonga edahango muri Mbarara City kange ngisinjiro entero omuntu eri wa movement emutere mu batira emaro because niba spam ate abantu bakireba ngo abantu bagira amani mingi munonga kandi bagabo bajya mu iduka turundo mu tutagira tumutera kabuzi atosanga incident village ya direta yabo itwe kabebembezi ba district twasebera mwatwe ko kamazima kamutunagirire cyabo munonga itwe ni moko turukubi ebuzo twine byingi turera bo kubuza babo twina abantu bakunyasha twasebera nabata okamu tutashikamu aho kuba hato kutwaraga wata message twino kujutwara tigereze ahansi ili tutukiba hatsta itwe ka district mazima tufureye ka sente na 10 ntwore ko na district yona otine nigana okurorera karuka NRM otine na sinchukuru bekanye ni sabito litobebembezi kandi tukunda mnoga NRM. Dr. James Tweheyo or commissioner wa RDC zo mu ihanga ahikira mu kiganiro eki kandi ashabira abembezi b'ekibiina butahomani kureka bakore munonga abo kongera kombeka ekibiina. And as a government, we have agents. The agents of government are those who are put in positions of responsibility to deliver services. These are the ministers, these are the PSCs, these are the cows, and therefore they must be facilitated to do the job. Omuneneserezo muno shanga abantu baba nabasikane n'entebe zitari zimwe na zimwe obwa MP obwa RC5 obwa kansala haba mu omuhondano munonga nico tugizire ngo tukolere register rero turebe turije kushara mu kwicukuru nga NRM twikirizo mu democracy cyangwa abantu bagira obugabe okwerondera abantu bari kwenda abene bo babebembera Gashakwa na Good Fatima.